Friends rok narok ni bagai hanya hayang job notification tui fakya obong kangkai tifra housing and construction board ni hoite vacancy hoka gai sango notification na pura detail bai saima lene o jaga o apply khajangnai process rok ke age limit rok salary details rok ke education qualification details song byabang no video ni bising detail bai saima lanai ke narok nai tong de pulan thesine paithak jara o video no ge sangaro pulyano naliana o jaga nukuna oro offline ni bisingtwi o jaga offline ni bisingtwi apply ma khainai gangka o jaga norok nukuna o jaga jaga hangka Tripura housing and construction board Gorkha Basti Agartala o jaga thangai naro apply ma khainai गाबोन डेट गाखा नालियानो 17-10-2022 থেকে 31-10-2022 ओवन बिसिङाव नराव थांगायनाय आ जागाव एप्लाइ मा खायनाय गांखाय अर टाइम के रजाक दङ 11 AM থেকে सारिकनि 7 PM जरा ओंखाय अ जागाव जब तलांजांनाय अ जागाव पुरा इन्टारभिउ नि बिसिङतै जब तलांजांनाय रिक्रुटमेन्ट खायजांनाय ते इन्टारभिउ नि बिसिङतै गांखाय yang sengtep नालियानो तलाव tam tom tong obong kangke details of post narong nukana o jaga o sangna laliana o jaga o tongo degree holder junior engineer no nukana gorta scale of pay no nukana or nanya di ge education qualification laliana bachelor degree jakna nangnai tai civil engineer na nangnai ge o jaga o sheet tongo 7ta abon bisingo UR ni tongo 7ta ST ni 2ta SC ni kaisa ka hanya yang tol nalian sango maka diploma holder rong bagai oran pay scale nanya je ke essential qualification rok nanya jara diploma holder rong ni bagai nyai a jaga wa sikha diploma in civil engineer of civil engineer nangnai diploma khajang nai civil engineer nga kai narok nukna jaga wa total jaga wa vacancy tongo oro 7ta vacancy tongo total vacancy or 7ta tongo diploma ni abon bisingo UR ni tongo 2ta ST ni kaisa ke SC ni kaisa keseng yang tiap nanya liana kaham ke yang tolatam tong yang or nukna age limit nga kor nukna good degree holder rong bagani or nukna 18 থেকে 40 বছর bisingo age na nangnai ka kendorong ni age count khajanai 1-10-2022 abono tuinai narong ni age count khainai ka o jaga narok nukna o jaga junior engineer diploma holder rong bagar nukna or bahanya 18 থেকে 40 বছর bisingo narong ni age na nangnai ke age count khajanai 10-10-2022 obon tuinong age no count khainai kara age relation rok krusa narok kaham ka porinai ja jaga samni bagai age relation ja kai ang pura detail bai sana kai oro video log thanai am bagai narok kaham khar kar nanya je kai yang tebo sangna lena declaration rok krusa oro narok porinai je kai yang nokona tai oro application fee na lelen sang application fee kan kai o jaga andar nokona o jaga junior engineer degree holder rong bagi saikha 700 টাকা ka jabon bisingo general candidate song bagi o jaga 350 rupees rang nangnai ke STS rong bagi naro yang beong kam khar saijanor pornya je karo bahanya diploma holder rong bagi bahanya o jaga rupees saijak ke general candidate song bagi saijak kai naro kam khar kai oro nanya je kai sangyang tem nalena selection procedure oborok narok kaham ka pornya je kai oro sangyang te tai tolatam tong nanya lena yang talawa or nor nokona final selection oborok naija oro marks nor nokona ke nor ne oro weight test percentage nor nanya ja jaga class 10 65% marks man tong nang nai ke tai ke nor yang nokona or degree ni 20% ke class 12 ni madhyamik ni 15% nor nokona o jaga class 12 ni ka nor nokona 12% 20% sorry 20% yang abai kan nor nanya yang tolo seja or diploma holder rong bagi class 10 75% marks ama ke seja or bebong no detail nor nanya je ni final selection rok bo nor kana jaga different weight test will be given on academic marks as mentioned above class 10
rest 20% will be given for personal interview 25% marks sangai norok or kam kor porinya je kaya ora sang tep sai malena selection process no aborok to sai mangka ora interview bising tu selection kai changnai kay yang or others important information malen sanga jagawa kay naro no kono ora 31/10/2022 amcha sakang norok apply khanya nangai thanganye nongno jang samanya jagawa kay yang passport size photo rok tongnong nai kay yang or STSC certificate xerox copy aborok norok jotono oro detail by porinya jar joton soijak kay tai sangyang tai tolatam tang manya lena kay yang rogo tebo soijak o jagawa nor kaham ka porinya je kay video sadagi tong kay like khaji share khaji tai norok support khaji tai comment khaisa di bahai ka kaya bahai kan norok krungi tong di sob sambai o video mana o channel ni bising tai kay ang nong masung sawo hambai